ことYesus na solihon kada koto isang lindo di Yesus. Kaya osanong kasabon kumadati din sanan kanaw misi sa takad iswang sambayang. Kinarahingan sundu iswang kerjaan sorga kasabon diti insan padaon si kawihay tu kanu kagwihay da magyamu maya diti kay sisan da sumumbayang kasabon da bayno. Ikalan sanan dot mga lidas nga yahay mayo kung nagigunaw iswang got papawaya ditit pelajaran penambarasan ako soban na bayno. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Iya. Siyaw tumininum di bayno. Kaswabon na po bayno nga ay so dito ni Bonong. Rupanya inupay ka ni Habidi nga rinumasam mo hitid dong kaswabon. Nga ay asapo ko piyo. Nga haro no magyahom. Iri nakanto kinay maya ane di Bonong di ko ni Hab. Ikalansanan dat alumi sida piramutan dat hinodo kayo. Doon na po asanong po hiti. Piramutan do hiti. Nga isay milad hinodo ko to asapo rasam kano dite no embulayan do hilad gurup-gurup. Kaswabo na po bay na hom. Tulo na po panambarasan dati nga sawo di iman-imanon. Aratian kapi tidon dusun na kumon da sawo. Sekira na pod miyagal ko ay boras at malayo nga sawo kano po nga istri. Nga itinupodi dusun nga sawo ko kano po nga ikusay nga milo komoyon dati sawo itandu nga milo komoyon dati sawo. Nala to ko di hiti hoy ki kaubasan po nga ala ilot boras dilo miyagal ko puralan ay so dilo puralan. Lapap ay so dilo pemuray ta lapap nga sawo nala to ko di bayan haro po boras sa sawod ikarait dot ay sawo kano po nga tondo ako mo yon. So kiro na paganda miyagal ko bahasa Malaysia nga istri kano po nga sawot tondo. Suami kano po nga ikusay. Karuhang ka nga tondo nga milo borasan karuhang ikusay nga milo ta ko borasan karuhang. Okay? Oh. Karud pa katudi. Nga tumbayan ako dat ilatangan do nga rayan na ray tanda karud. Sawo na pakusay no pamungaran. No pamungaran do kayo. Tando na po nga karud. Jadi kusay na po di menunudi. Garado. Garado na po di kusayo. Karud da tando nga. Di karabawa ko mo yan nila. Wanda karud. Haro karait dot itinapakat pamulahaw tipi karuhangan nga papakitod isaot kebahagiaan iswang da keluarga. Tapot katid di. Nga aduyaan ako'y matigya sayra na pod sa pisanong nahimi karuhang ki no pamulahaw. Ipamulahaw nga asanong nagya. Harano yung mulahaw daling
harane momolahod no di pomolahod ako dusun dat it daling kaupusan harane momolahod sayang nga kagumuan na pohom mami daddy lah mami kamu molahod di sawah daddy kamu molahod di kusay alasan no po nga omi tananin do di tanganak pa jadi iri na kadi mami daddy di pemurait nga sakira no pod sa pirogo-rogo na iti mi karuhang no pamarait do kayo sudah pasti arud sakira sa pirogo-rogo no mantad arud oy molohing no pangay oy gaki-gaki oy bodu-bodu hari mang koy mamaretet oy asug ka oy asug wah mana ka mah dako simba na pamurait moy apuri mananat ilo nagi mo tiga pamurait ilo nga apuri manan nagiat nugira diit karamayan nilo pikaruhangan ilo nagi pamarait jadi bayna no pa nga sawo di iman-imanon ilo no pot kemuyan ku sawo ilo nga tandu sawo da tandu di iman-imanon ay lan quid sana no potis ititang ako say inakasawo nga haro no dada ko haro ni iman-imanon do kayo isuangat pikaruhangan so iradot harhi ko boboyuhon di karuhang do kod ado korohian mimbulay ni ginawo do kayo dot kung nadadit tihoy ka monosol mimbulay na hit asanong dadid iyad ikuo asanong dadid iyad ikuo hila sawo ko ka takay insalawon dat har mimbulay miya galid di serad harohit adati kantakan ilo karuhang ila tongondo nga yun di haro na po'y adilo kay mayaan dat kumadia sebagai sawo mimbulay iginaw dilod asanong dadid iyad di sawod ikuo hila sawo ko ka kada to ko may painsa duo haro tulun nga ito kati haro nga kopemuhan daman dat miya galid di wah may dati pa yung puno ato ko po kasuang ilat ayat-ayat ngay nga orohyan ako dot mangimbulay ti kay si sandati isuanggot dusun ministry miyagali nilaan dati dot pinaimpun dati ti dusun ministry demonikid kasuwabon di 1 hari bulan 2 tahun bayno kemudian na padi nga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o gonop na di 8 tulan dot sayrad ay iti bulan 9 isuang nagid panambarasan nga inapohibuk do gunoon dati nga iti dia poin sambalik ang kuya dito kito menjadi murid setiap hari mempinempun dati di 1 hari bulan 2 menikid kasuabon agumu iho no pohom agumuot ay kay mayaan kulo panulis agumu nagiit antakan ako di kamoyan di siyo nga hari ako antakan tu ihati no pagyati nga ako ni ko mo giagal to tibo iri pagidot isuang pod panamarasan to ko nga iyo kayo haro bukil lo ako ni ko kapiagal ko piyo tu
hari kantakan hari amo tumanud na di pagangatan iti panulis imo ng boros. Misuay to kay kago disyo hilo isya som pagunanam hiti to ko. Kumun ikaw bobohon kendalanan nga haro na piswayan. Ino po hit bobos dot apangkal isuang dot ay tinimungan to ko maya diti dusun ministry. Ino purimananku sebagai menomboros. Gumo. Gumo mati. Kumuiso musik. Musik kot pukul 4. Paling lewat 4:30. Musik. Hirinon dad. Okon pondad ako piyo. O si hatatinan. Ano santol kopi o todop. Koriko tagid ang pukul 3 nga kodop pagi. Haro pondad 1 jam ko kodop. Hirinod tok. Susah no musik. Yung kayo kumbalot tumuang gamay pamutong. Musik kod pukul 1 pitanga tuong mamanaw may pamutong. Kasiap kod pukul 5. Modop ko nun do. Modop. Musik do pukul 6. Susah kamu. Susah. Sonong nagita ko modop. Bulun-bulun po senja mo tadop. Sonong nagita mo dop. Susah do musik. Iri pagid miagal pod hitid panangidahay haro mo ipamuli susu gata. Kagumuan na po di mo ipamutong nga pukul 8 do tatuong nga tumurun. Pukul 8, pukul 9. Kasiap ang pukul 1, pukul 12, pukul 1 kasiap. Anaru po tadop pukul 2, 3, 4, 5. Haro po tanga 4 jam mo tadop. Iri nga susah po musik mo ti 4 jam tadop nga susah po musik. Sekira kinumaraja di kosadok. Jadi ilo musik nga tokoy. Bangato ni tumayano ko iho kayo nga iyo dihi. Ino po timpunan nam. Ay monguni na di alam mo pukul 5. Musik. Susah musik nga ino po kasanangan do kayo nga ano tagal mo ipangingil lagup. Ano mo nuday-nuday. Ano manampakay. Harimang ko'y pailatan. Tawol-tawol no. Ay suot yun di. Jadi iti musik montok doho nga inapurimanan ko nga isa cabaran na tagayo. Pukul 4 musik. Suway pon dod. Pas-pasa nahi buat tiri dahin pon. Adi minanguni ho alam. Oposik nga 4-4-5. Kumbal ko yun naposik ko it naadahan. Oposik ko nga ko taumpul ko na po di. O sikap ko na po oposik. Nga puji Tuhan dat doon na po hom harhopi dat menghupot musik. Asaru nagid komis bo. Asarud orongo. Tay ko antakandit ahuyan songkuro ko sihat. Monguni pihahit handphone nga oy pihan nunagi. Yodi mo tiri oy pihan nunagi harot ongoin 3 ongoin 4 ongoin 5 adail oposik ko nagi nga auruan na kumao sa PS mo no mamasing. Suway kari iti kamo na kalidasan. Musik to ko nga ano po siya tinan aga to tinan. Mimboros ko kapuriman no miagali di kukulan. Paingkuro mo malisok. Iti na po page nga miloman
pondorong nga itinopot YouTube channel. Di mi birikon jalan terus. Terpaksa kukulan na lah. Kokobong pa kukulam kuren po. Panampakay. Tok mani matiga luna-luna ho takan menomor set paing kukup ngay o panampakay. Jadi apa sih kepukulampat suai pemengingi lagup teko monsu ayon baju ayon baju nagi kadaw tok ilok po nga kahambon ni boh kahambon ni ngay hondiah po kagunot rangkaian internet haranod osonong harod amu miagalitit mo ino agala-galit ti kapurimanan dati iyati nga iyo dihi kadang-kadang got oto-oto ko tadaw di kanihab oto-oto ko tadaw di bayno mogod-togod ko posik mogod-togod itong pinaywilis kulom no katagadan gitu ilo internet nga iyo miagali kagulo haro timpud osonong isyo haro timpud mingkara kata lobi pondoh dot itinopot apps do gunaon dati do bersiaran nga mingkara kata ilo nga iso hal ilo na ngay at cabaran dot awayaan idohod opurimanan memutong na wakan gitu pukul 5 memanaw orang hur kamu tuh tumalip sa musig getaso may pamutong ire nga iyo kapuri mano ko mati suma no tayaan dio lo ay mamanaw na dilom mimbalangas ako po yo kaginawa ko kuy olimun na haro kapuri manan miya galid di isuanggot ginumu-gumu da cabaran iti nga inopohit bobos sa agat ta opurimananku nga iti popos sa dia da pelajaran agat nakura tu agat okon ko osonong got iati no po nga popos sa dia da pelajaran mo ni kita daw haro hidan lobuk ko gunoon dati nga irini komon kud okon ko insanan no polot pemuhandaman pemusarahan ilo penulis nga kopion tok ko dati korohyan minton na dopo diti bulan 9 nga kagumuan na po di pelajaran nga ay so okon di ko onuan ko dahilo kagumuan na po di nga pikakay itini to susa tompinay pikakay manikita daw mga kay nuno di pelajaran na bay no iri mo ti apangkal ay ano milok ka mo yon dat ay pohoron nakasari pohoron patut to pohoron nakasari monikid kasuabon osoronud mongintong dito tuo nga siyodop kumbalad ang pukulapan lagi nga siyodop pukul 9 siyodop pukul 10 siyodop pitang atuong lawi wali pitang atuong kumuno po nga ilo na ito purimanan ko ilo na agat oduyaan ako dot iti kamoyon dot kumpulan kebangunan rohani KKR teko kumpulan umum di Pohoron nakura tu bobos sad alaid ho podo mapatta daw iti po sa dia pelajaran na to susa tok susa
Milo hikahantad harus sembulan det menemboros. Sembulan nga susah. Kada boros sa sembulan. Menikid sab apurimananku di Bortugas ako pod sebagai sangulunot mositar. Menikid sabat tigi po sa dia pelajaran susah no. Tinapagya mositar nga hinggo ngayon nga khotbah. Oh, hini pastor di buhay no. O kon ko jadwal isyo nga nakorikot isyo. O isyo khotbah ka. Aya, main po ako rubati no kasadia kanu nga alasan man iya nga ay no kasadia. Ay iya no tu okon ko hiti kasari ko kanagadi ang mga anggota. Khotbah nanday mo sitar nunuy pinakutbah siya diri gereja di nakatalib irikot pa di hari sabatid di. Turu na pohot gereja siya iso na khotbah gisambot turu sabat. Ino pa cabaran ni di nga sabat tabay no hiri siya PMC Tamparuli. Sabat depan hilod ruhiang anggota PMC nga minay amo pakutbahan ni kutbano nga gumoy na korongaw iri cabaran terpaksa gantian ni kutbano. Menikid sabat nagi nga susah na po sa dia na pelajaran. Sekira na po tandon to ko seminar khotbah. So kurang-kurangnya 2 minggu sebelum khotbah kasadia ni pelajaran. Paling kurang ko di pasadian so kurang-kurangnya 2 minggu tikid tadaw no poborosan. Paling kurang ko pasadia. Kemudian dat inapurimanan kum ilo ni bobos atau susah. Menikid tadaw. Om hilo nad apurimanan ku hit paling kukuro hit pikakay piakan pikakay. Sekira miagali manuk kakayon akanon. Ay suot po ingili. Iti pelajaran nga menikid kasuabon kakayon poboroson. Moy dot apurimananum orotian datit pengkukurohot ay kapangkalon itit posadia da pelajaran menikid tadaw. Rohianok numati berkongsi kapurimanan iti. Nga rohianok ko di mengimbulay let sawo di iman-imanon. Sawo istri yang diidam-idamkan. Moy dot iyo kayo piya nga karati kom aku kuroh komoyon. Dot ay poposadia di pelajaran dat menikid tadaw. May dati impunay isuanggat Amsal taluna ko pada miso ayat kumoiso ayat kohopod siyaw ayat kohopod Amsal buk katalun ho pada miso ayat kohopod. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Umbal-umbalay kuno minangintong kat nunuhilo cakap. Hitino po dati nga cakap kan po nga mau boros. Nga bahasa Indonesia gyalo po. Kamoyan na pala cakap nga sanggup melakukan sesuatu. Teko kanu da papaburu dat nunu isam iso harohot kagarason di siya papaindalan. Teko kanu da papaindalan haro kemampuan da papaindalan. Cakap. Noboros dat ia lebih berharga daripada permata. Tepat tulo. Mano padilo boroso nga istri yang sanggup melakukan sesuatu ataupun mampu melakukan sesuatu, dapat melakukan sesuatu, isainangku anu daw. Isiyono po nga kigatang komantadit permata. Ay orotian ko piyo permata nga amas po nga
kigatang koy amas. Nga isay kahanuhid di sawo miagalid di. Nakuroh nangku tu kamuyan da kigatang. Ayat ko pada miso, mantad ko kigatang, paingkuro nangku kamuan nila kigatang, ginawo napod di sawo daw nga atumbayaan kumadaw, suami, harohot kekurangan keuntungan. Isawo nga di sawo suami nga nukadhilo atumbayaan kumadaw. Iso paguhatan kumad kongonduan. Apuri mananda ko atumbayaan ni sawo da kayo. Muhot ako di isay na otan, isay ngaran no bortuait, Santa Nilian. Atumbayaan kay di sawa no. Tapat itu atumbayaan ko piyo ko. Kano padhilo nga hati suaminya percaya kepadanya. Kemudian pa itang Pinay nga pohotan no mati ko piyo kumadit itit ibu-ibu, istri-istri. Adakah kamu boleh dipercayai? Mila kau nangkud katumbayaan da sawo. Ya kau nga kapuri mani di mila buli atau tidak mila ka amo. Ya kau nga kailohi. Ay lani da kau paingkukura ka boboyuhon. Paingkukura hot sifat-sifat do kayo. Adakah boleh dipercayai atau tidak? Puri mana ni bodo kau namo. Kahupadam dua. Nakuroh tu kigatang. Ay, memoris sumuti dihoy. Kaku ano po nga, isiyan po nga mamonsed it osonong kumad sawa daw. Mamonsed araat sepanjang umurnya. Nakuroh tu kigatang, kakuha ano po nga, milok katumbayaan. Nakuroh tu milok katumbayaan, kanapod ayat kahupadam duo, mamonsed siyad osonong, berbuat baik, kumadit karuhang daw. Mamonsed karaton, tidak berbuat jahat. Tuh, koy. Haroh po tu kopi sawot yun lo. Yo kayo hitong istri-istri. Harap pa kopi ipagilitan ako. Langsung tidak pernah berbuat jahat kumadisawa. Ino pa'y amahal litong Pinay. Sepanjang umurnya. Gisam ti kapatay ako mbalo mumusik karaton. Kumadisawa daw. Tokoy. Puji Tuhan. Daharo na tiyo di. Haro kasari na po bobohiton dati tibo. Haro kasari. Sekira na po hopod dat perbuatan. Mungkin dat ongoiso. Gagal. Nga iti na kamoyan dat tulun mo. Haro bohiton dati. Akon ko insanan no po nga. Aiso no bohiton gi. Haro no po. Nga kada na dati tumumod. Ilo no patigya kamon dat karatan nilo nga hari timpud-timpud ato kay tamodon. Nga miagalin na di otomod. Ino po'y agat kagulo nga sa panjang umurnya. To, koy, palad. Kumuha pa dam talo. Magihumisiad hulud domba, rami, osanong ikisiya kumaraja, miyampay dolongon daw. Miagal nagidit kapal-kapal saudagar, mantad ikosaduon, popori katotakanon. Kamuyan na po nga, kumaraja iti sawo.
Iso na pakaguhit kumundat kigatang iti sawa nga okon ko gobulan okon ko malas umaraja isyo. Sakira dat amo pakaraja tengkuran adi ikamanda suri rumah. Sakirad haraha kemampuan milo kumaraja agumu sawa dat agumu istri-istri da tempo bainan pakaraja. Agumu nga sakirad amo pakaraja suri rumah sepenuh masa paing kukuro. Ayat ka podom limo. Borasan dat ayat akalimpupusan dati dat kaswaban na bayno. Isiyon na po nga nakura to kigatang. Isiyon na po musik do oswabo. O tuwang pamusik. Napasik ko dun do. Hingga karuhang na ko dun do. Painting kuluput pa ko paing kuro. Napasik na siya. Kailang mangurut ato ko'y bonus sa mga tigadir. Musik isiyad aswabo. Ia bangun kalau masih malam. Numan. Poposadia takanon montokot sang kawalayan. Montok doin sanan. Om membagi-bagikan tugas sekirad haray susuhun. Ilo nuhot ay kamuyan dat sawad i amahal kigatang. Om ilo ni sawad iman-imanon dati. Itong bujang sudah pasti iri iman-imanon. Nga untuk ketekongon duan na tibay no mo suway ontak-ontak otong ako sa kago. Tana lihuan na tamod-tamodan mo maliw. Nga ino po hit arahyan ako mangimbulay law ay karay titi pelajaran dati na kaswaban na bay no. Nga ilot po pasadia do takanan menyediakan makanan. Tumanod na po ako asan nang kapasadia makanan ko susah. Ida ko numbalan. Kongonduan pengkuro. Sanong ko susah. O sanong ko apangkal. Iati no pa yung makan. O sanong. Tinggal ko po medit ipiring, sudu, may pagano di takano, may pagano di rapawon, mirikaw, amin, makan. Iri po tayo lanto ko. Ato ko ilod. Sangkuro ko susah di po sa dia da makanan. Susah kamu. Umbal ko pag may pamirapa. Magihum. No, madira paon iti bay no. Isuang pa dua taluta daw kod iya mo gonsok. No, di masalah. Ayo susah. Umbalo pagid. Monikid tadaw. Monikid tulan. Bahkan monikid taon. Iya kasari mo gonsok. Mimbulay na mo ti iginaunod. Tuhot kasari na po tit. Itit istri-istri monikid tadaw. Monikid kaswabon. Monikid daw mimpu na mo gonsok. Numadi on sa kanitibay no ka. Iri paguhatan na tagayo. Numadi on sa kanitibay. Ngayon no kabay icebook, intangan, o gumuy rapawon, o gumuy sada. Nga muho, tika sari ginaon. Numadi rapawon itibay no. Ano tumalibiri? Tabanan ni icebook. Mo'y nadhirid sa liwan na walay, kakita dito nga sansam. Ay, kasari-sari nga sansami. Mimbulay ni imiagalid di. Jadi, inapait ko susah ilo po sa diya makanan nga ituhotot numadi ako po sa nudion sa konitibay no ka. Ilo no ka mamahalilot. Ilo no kakuan na kigatang iti istri. Monikid tadaw, monikid minggu, monikid tulan, bahkan sepanjang hidupnya. Memusaraw ni siya,
nuon sa kondo bay no. Iyo ko yun ay asaro da idapur karati inlo paguhatandot nudi on sa kondo bay no. Iyo ko yun nakarati. Okay. Iri pagi kamuyan ko. Iri pagi kamuyan ko miagaliti po sa dia da pelajaran mo ni kita daw. Munikid ka suwabon. Iyo nga muhot ako no. Nuno di pelajaran ni tibay no. Intangan nuno ti kitab ke ode. Iya ti kinapalit ti kitab muhot ko om nuno pelajaran do igitan. Miagal do ko hinadapur. Lumintuhon ko no may hinadapur muhot ukaban do ko hot icebook intangan no rapawon o gumo o sangop tadak no ko nuno. O gumo sangingili. Nga muhot ko ikasarid numa di rapawon kuti ka. Iti po sa dia pelajaran nga iya di minsan do iri. Kinapalit ti kitab mantan kejadian gisa muahyu. Muhot ako idat numa di pelajaran iti bay no. Nga ino pa'y karati nga iyo ko ni asarum magonsok. Sangirum po rapawon muhot ti ginawa no di rapawon na bay no ka. Nga intangan to kuno potit mogonsok. Hari mo ti kopyolo na harod ino po it asarum mogonsok nga ikusay. Nga ako'y man borasa iribay no. Ino po man to kaboroso nga ilo na nunudi on so kandabay no ka. Isay mogonsok ato ko pungon imbulayay. Manta ko kago. Ino po hit ko sinduoli ditong Pinay. Nga nuno. Sorohon na dati dat monikid tadaw, monikid kaswabon, pitangadaw, sodopon, tatuong. Ilo na po sawa nga mogonsok. Iati na po may papiring, sudu, manok, makan. Iri po Thailand dati. Yodi, piyay itong Pinay nga, haro, ipagilitan dati, danuno ka. Sadap. Sadap ka. Kaila kayo, misang kurohat, kasusa dilo, dapin po sa dia ditakan nun. Kadang-kadang mga ribrapawon nga, irapawon nga, gumu tamo da tagis. Pero linaid induo intalo, akon po isansam, okay? Asaro tamo da luntahon da mangidu di tagis. Konsok na di siya, di nakurat itu haro pasir kanu kago. Odo. Itanganak nga, songwol-ngol. Tidak sadap. Ano makan? Kaya ko sang puro kasindolon na ginawa dilo sa irad niya galid dihot. Kaboboyuhon dati. Jadi sekira na pod, isahay na po mogonsok. Tidak kirad tandu istri tay kaswami. Tuk manto ko giagatango. Ikaparagaton dilo mogonsok. Isawo, istri, kadang-kadang sumoli ni isawo mo ipagonsok. Sadap. Miyagali sadap bo. Okay? Nga, mentang-mentang ga asaro ko mogonsok o gumutay lano ko mogonsok. Kada kao na po borosat. Apa kau masakin niyo? Tidak cukup kay tu garam kanu mumangi sawo. Akanan no nga, iya no pagya nga kay lumogonsok. Kapuriman ko asadap kamo. Kadang-kadang intano nagi nga ay lano na asadap kamo. Asih ka amo. O potok ka amo.
Nga iyo di piya nga syukur na mo gan sa kisiyo. Kumbalakod kapisurita edit karuhang di Elda Conil. Ini siya ditibay na ka. Kano po di karuhang siya hom. Sumoli no lo karuhang kumugon sa ko. Sumonong amo. Amo nada asadap nga. Tok syukur na mo gonsok ka. Akahanan to kono po kadi sa osyo. Daripada ay siya mo gonsok. Jadi sekira sumoli sa ikaruhang mo gonsok ko sumono. Asadap ka mo. Akanon no po dati. Ino po kasasadap di nga. Gisob no po hilo iri. Hilo no. Katalib po loho diludukan. Tiliyaw. Ay so no hot. Kamunda asadap ka mo. Hiti no kabang tako timomuri mo ndat asadap ka mo. Hiti no po suang tinandatim. Ay so no boratutunan da asadap ka mo. Jadi isay no po mo gonsok. Isawo. Itondo tayo ko kusay. Tayo ko tanganak. Asadap ka mo. So kurang-kurang minogonsok isyo. Ilo ni kamundat kigatang. Berharga. Lebih berharga dari permata. Nga kadang-kadang ato ko'y opuri mananir eh. Ino po ito sa roda. Nga sadap at tidak iri no. Jadi manto ko no. Gatango it kaparagaton diolo. Tu oko ni mo ti ko oso nang itit mo gonsok. Insan Indo iyalah. Nga umbalo pogid. Iyan po mo gonsok ko sambulan. 2 tulan. 3 tulan bahkan son taon. O gumu piye sayur sangingili sangin dantak kiri. Muhot kay lumadi on sa kon kuti ka. Kumun po nga ako ni ko oso nang itong Pinay. Iyolo nang gikadaw nga mogonsok tepat pada waktunya. Sekira jam katuru ika kanan, apa korikot jam katuru mesti onsok na hit onsokon. Harma ku timpu det itanganak nga songi hadihad itong koro songi hadihad itang gagay muhot-muhot. Aya mami, apo di na siap kanugi may halu-halu. O sibuk tamo dagi mamagaw tilam. Apo di na siap kanugi may uhot ki. Podo. Kemudian na po nga iyolo nga po pasadya dat makanan tepat pada waktunya. Jam katuru na po. Jam katuru na po mamanaw kung may karaja. Apa karikot jam katuru kasadya na makanan. Apa kapanawi tanganak mo'y sikul kasadya no ngay. Iri no kakuhaan dat no kuratu iti no po sawo. Lebih berharga dari permata. Permata no amas to iyon. Amas no po paingili no. Ay milo mo'y paganuan. Ay milo mo'y paganuan no. Isa kagoy kay mayaan. Hali piadat sumakit. Sumakit piya nga maganuano he. Sumakit piya nga sumonsog. Sekirot ako may pagonsok, isay po di mo eh. Harapon ni sawo, mo gonsok ko waig Thailand. Mo gonsok pamigi nga ilanong kailo. Aya. Rupanya iati sebagai karuhang. Nga, aporlo, takoy dat sa kurang-kurangnya. Kailo po numugon sa komentaro insan mo. Yang penting masak. Kailo, yang penting konsok. Yun rin, penting di ba? Jadi, saya radat ay bulayan to koti. Paingka nagi kadaud itit poposadia dot makanan rohani. Ako ni mati ko oso nang itong Pinay. May galon din naboras ko dito no. Sangulo ni mo gonsok. O gumu piya hirapawon na sangingili. Muhoti siyad numa di on sa konkuti ka.
Paingkana gi kadaw ti pasadia da pelajaran dat isuanggot kebaktian. Kinapalit ti kitab. Pirot tok akapal mo titi. Nga muhot to koy numa di man ko ti pasadia abay no ka. Jadi ay inapadihit kapagangatan ko dati kumadatid ay insanan na kasuaban na bay no. Nga isay-isay popolom mo sa pelajaran gatangon dati. Kita hargai kadido malayo gatangon to ko. Tu ako ni ko asono nga mo gansok. No madi on sa konitibay no ka. Kon ko asono ngiri. Iswang insan duo asanong nga umbal pagid maninuntod. Iri no kakuan da igereja nga nakuroh tu pagiso solianan dati tit ay manahakot kotbah. Kakuan po nga akon ko sonong miagalo dati it mogonsok sa ngingili piya hirarapaon nga muhot kay numa di on sa kuti ka. Iti pelajaran kotbah teko rohani nga miagalo ikadaw di. Iswang gereja kada takonod piguli-guli o sangulun nad kotbah. Mano pong pagyuhupan dati. Nga halip ya miagali di. Secara jujur, iho nga ako'y makianud it royo-royohon. Ako'y makianud dihargay. Nga ino pa dahit mandati gatango. Nga ilot Columbus, ilobor sa kinorohingan do Columbus. Iswang pag ginawa ko, ilo o karohian ko la. Moya ko dat ino pa dahit Columbuson, ilobor sa kinorohingan Columbus nga ilo dahit gatangon dati. Miya galom makanto ko. Makanto ko no nga osin. Osin. Akan nga ayami. At tulak panday ontok ko COVID la. Akan ayami. Nukano. Aasadap. Iloboro sa kinarahengan na palambusan ni pangkot ba nga iyo dihiri bo. Haro na timpud-timpud. Ino pohit pelajaran di igitan dilo nga osin. O tuba no pod osin. Hara timpud-timpud ino po'y pelajaran igitan dilo nga ayami. Haro nagitimpud o podos. Nga miagalolot on sa kanilot karuhangay do kayo. Osin po tayri ayami o podos aasadap. Kanon to kono po. Tu sinusa dilo da pinaposadia iditakanon. Itakanon ni di nga sa kirod iswa nga korohanian. Harohi kontok dati. O podos-podos sa talingo. Harohi ipagilitan natin o podos-podos sa talingo. Dut kontak ilo pelajaran. Haro nagit o purimanan natin. O sonong montok dati. Miagalon letakanon nilo. Nga ino po himan dati nga ikalansanan nitit monomboros nga boros kinorohingan nga mo'y ino po boros sa kinorohingan na Columbus hindi nga gatangon do kayo mintang ko no po dahom oyo to kay tulon sa pitulon oyo to kay ay sa kamimilahan nga ino po aponting do hilo nga ilo boros sa kinorohingan tidak semestinya di Columbus ko nga atanod ko o gumunag i kolomokon. Jadi, yun lo nohot ay kapailan ko kapagangatan, kapurimanan, imiladak pumuhan na mandat, itinapoposadya pelajaran ng okon ko osonong. Okon ko sanang-sanang kadidon bahasa pasar. Bukan mudah. Mantadidim nuno po'y palambusan dat pongkot ba tayo kayo mangigit pelajaran nga kita hargai ayami piateri osin o podos sa opurimanan dati nga sa kurang-kurang dat
nakapagonsok na siya. Jadi pengkuro nonsok ketakano. Mogonsok kumatura pawon daden dagi. Ilo na padit pelajaran-pelajaran dat igitan dati muni kita daw nga ikalan sanan dat otorimo dati. Om miloh dandoh dat seirad miagal letakanan akan dati osin nga kakawas gando raha osin gi. Osin, opoit, opodos, ayami. Ngahiti na kabangir kasuang podit tinandatim ay so nakomondo osin, opodos. Paingka na gidati pelajaran rohani kadaw. Seirado orang dati Columbus mo ng boros kapuriman to kod ay on i mongontok siya doho kahar ay tumalibiri kapuriman to kod yedit angkat-angkat to ko yedit pinsasawaton ko ay tumalibim kapurimanan megalid di kapuriman ngay to ko nagindod kasinduol dati i pelajaran opodos haratimpud at amu to kono oroh yan di pelajaran nga insanan no pori nga moidah dot milod popasihat dot rohani dati. Jadi iyo sebagai menemboros aku mo kiroyo-royohon aku mo borosat koilo aku iso to kahiti magyagal to kahiti iyo nga ako ipoin lobi-lobi kumado kayo nga magano ako cabaran dat mamirapa da monikid ko suhabon. Ilo nalad miagalo iyo ko mikaruhang. Oh, magano ako cabaran dat iyo ho mogonsok monikid ko suhabon kadit suami. To. Opore manan mo tiri. Sa minggu ay kopiyo. Umbalad o nga sambulan. Iya do monikid suab opore manan mo tampinay. Jadi iyo kadaw nga kani ko poy maha-maha nga minagano ako ay kasiwatan, target, commitment, dumogonsok mo nikid ko suabon. Hinggo potoy osin, ayami, opodos, omi si pelajaran nga akanon na po dako ka. Torimo on to ko na po it akanon to ko na po. Ikalansanan dat inapondahi pelajaran-pelajaran dat oy gitan nga opo giuhupan dati miloh dati man purimono miloh da manghak dati dat minsomok gumirot kumakin rohingan. Pahilon to kanala pelajaran na kasuabo na bay no? Kung sikaw to alumi si piramutan dati dagi sa mga pupusan. Ikalansanan dat pati lambus takod sumuan di kumakin rohingan. Monarimo takupiati pelajaran nga ako ni ko osonong. Haro hikagaton da opurimanan dati. Monomboros hara kagaton iya ko monarimo nga hari kagaton. Nga may to kano pari kata kumakin rohingan moidot ikagaton idi nga oingganan kasari. Kemudian hati mau disusuai atau bagaimana terima lekosin dua kata ketemu harus sondihon no kita malu Yesus kasastari korongo ay soko ira sinulong kadang ketong Yesus nagsondiho. Kano misisa takad isang samayang.
kinarahingan o sundu isang kerjaan sorga. Kung sikaw do kaswabon di bano insan pon. Nakapangimbulaya haid iso kapurimanan maya di panambarasan iswang kitab Amsal. O gumuit nimbulayan dahay nintalangan dahay right ko pikaruhangan paganakan nagi kaisisan dahay iswang dat kabaktian dahinggan na po. May dah dat ihay na po nga kanu dat mamagatang santabit panambarasan da igitan dit menumburas ngay sakirad mientok di karohyan no tanudan dahay miyampaid agayo ginawo mongom sikaw mantadid dit pelajaran-pelajaran na igitan ngay diolo. Haron nagitimpud asindualan panambarasan idi nga iri nagiday kanu do manimban popopurimon popoilo dahay dat pangkukuran nangkut kagompotan ni tirohani dahay uhupan na yahay dat may haro dahi milad pasimbanan iswang nakapasin dahay kaswaban itin mangigit ako kagud iswang sambayang o insanan makikinangaw kaluwarga diolo tampinay tambalut may dat patilambus silad alidas kanud magyuhup iswang dat pelayanan dat manikita daw. Tinasambayang dahay, parikatan dahay kumadia, iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot ay kinapagyampayan dati puji Tuhan tu anaro di bay na hoy, sitang jam bumuti dadi lod. Alumispira mutan dati gisam nalim pupusan ikalansanan na kaswabon suwab kapag iruba tak to kakaguhom sonong ikasari piramutan hinako po sonongon datid magindalan datadaw do bay no iswanggat buru-buruon nagi pangingin tarusan dati